Салам бардыңыздарга, кымбаттуу катталуучулар, көрүүчүлөр. Мен жолук катарындамын бүгүн. Жолуктарды тартып көргөзөм. Азыр сиздерге кайсы контейнерде адам аз, ошол жерден тартайын. Так. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жолуктар канча? Айта бериңиз барын. 250 сом, 100 сом, 170 сом, 150 сом, мыналар хамасы 120 сом. Ага. Булар канча? Мыналар хамасы 100 сом, мыналар 150 сом. Кайсылар? Мыналар. 150. Буларды да айтсаңыз, новинка жолуктар болса айтыңыз. Новинка буяктамас эже, новинка мыналар. Азыр булардын деле баасын айтыңыз, анан ал жакты тартам. 150 сомдан, мыналар 200 сомдан хамасы. 200. O to'g'ridagilar 14 chorak 250 so'mdan. 14 чаралык 250 сом экен. 250. Атласный жолуктарчы? Atlasımız hazır mana öyle kaldı. Aşından. Канча булар? 100 so'mdan. İmanolarımız var 150 so'mdan. Помбаркы жолук канча мыналар? Malaram pombarkıtlar 150 so'mdan. Maş svetiyle kaldı. 150. Эми жана жаңы жолук, жаңы. Булар шарф. Şarkılar 120 so'mdan. 120 сом экен шарфтар. 120. А булар канча? 100 so'mdan. 100. Mana kichkina şarkılarımız var 50 so'mdan. Кичинекейлери 50 сом экен. Жакшы. Булар канча? Ular 150 so'mdan, nargilar 200. Булар 200, булар 150, мыналар. Ular 150. 150. А булар 200 экен. Хаки, күрөң цветтери. Так, onda дальше кеттик. Бүгүн адам аябай көп экен, среда күнгө карабай. Адам көп. Жолуктар канча силерде? Кайсылар? Мыналар. 250 сом деп. 250. Атласныйлар канча? Канча? 250. Турецкий деп. Атласный жолуктар 250 сом. Бардыгы ушундайбы? Дагы жолубузду улайбыз. Бака кетти экен бул жердин эгеси. Бул жерде сатуучу жок экен. Башка контейнерге өтөбүз. Мрамор жолуктар 250. Чоңдору 750. 700 чоңу. Чоңу 700. Кичинекейлери 250. 250. Мрамор жолуктар сиздер сураган. Лазер жолуктар тоя. 250 сом. 150 сом. 150. Канча азыркы акыркы үргүдө жолуктар? Мыналары 1000 сом да. Мрамор деп аталат, Ооба, мыналар. Мыналары 300 сом да. Мыналары 300 сомдон дейт. Булар каяктыкы? Жалаң турат. Жалаң турат. 300 сом. Бир-эки жазылганын да көрсөтүңүз, Бир-экөөнү жазып көрсөтүңүзчү ушуларды. 300 сом деп качественный. Мындай сатин жолуктар 250дөн 300 сомго чейин экен. 100 сомдон баштап. Полный расцветка. Расцветкалар көп экен. Эльви, Шанель, Дольче Габбана,
Bardığıdan var. Kleopatra, leopard, can kelgenlerim var. Berberi, fendi. Bardığıdan var. Anamla Kobra'nın markaları can geldi bugün. Akşam canlı, Kobra'nın markaları. Christian Dior, o gece düştü var. Buna Chanel, Christian Dior. Lord'a şu sondan bildiğin. Cobra, o. 4 modeli geldi, Versace Star geldi. Vardı gıdan var. Anan Cobra'nın güldürleri varına can geldi. Bunlarla. Polo setlerle. Vardı şu sondan. Çaçoğu joluklar kança? Bunlar 250 lira. Malar mı? O. Mıramır'dan kiçineki yaman çoğu var. Çoğun bunlar Javan Turetski çoğun razmeri. 15 fiyatı var. 800 son. Bunlar tigir şarap. Kança? Bunlar 200 sonda. Bunlar var 800 sonda. Bunlar два в одном вот так вот. С одной стороны леопард, с другой стороны марка LV, Войсветен. И дальше. Есть такой леопардово чисто. Вот. Дальше. Вот это вот LV, Войсветен. Они атласовые шарфы по 800 сомов. Вот Бербери. Все бренды. Итальянский шифон однотонный. Тоже по такой же цене. Она бумага форма. 350 сомдан. 350. Бұлар қандай материалы? Қалыңырақ ұқсайды бұл жолы. Бұлар Леон. Жупа. Азыр, Как раз на сейчас, да, вот до июня месяца можно носить по 150. Бұлар хабочный. Метровка 1 метрдік бардығы. Пачкасының içinde 13 штук болады, 100 сомда. Это по 200 сом. Бұлар ішіне қалыңырақ азығы. Бұлар атласы 200 сомда. Жалан турецкалар. Это тоже так же. Бұлар қандай? Қаншадан? Бұлар 100 сомда. İçinde пачкасының içinde 10 штук болады, 1000 сомда. Шарттардағы бар бұл? Шарттар не қандай? Полностью это шарт. Шулар қанша мына шарттар? 300 сом, по 300 сом. Без масок не выходить. Мына чоң жолықтар қанша чаралық? 14 чара қанша? 500 сом, 14 чаралық. Мына мраморлар 1000 сом. Рынке сейчас то, что хорошо продаем. 12 цвета бар бұның, 12 түсті. 400 сомдан ұнатамыз, да? 400 сомдан? Да, рассветкаға. Сіздерде бар да Түркия? Жоқ, мыналар Кашка бұлар, дубайский. Дубайский? О, Кашка оригинал. Вот это вот 1,20 м. С правой стороны. 12 чаралық та метрді. Қанша? Жоқ, айсен ашалбады. Ең жүгірді жолықтар. Черный. Паспа. Черные, они по 120, то, что рядом висит, вот это за 100, они по 200. Здесь камушка по 400. Но жол қанша ебіна? 350 теңге. 350 сом. Жаңағы бір байлан вандамкалар жоқ па? Вандамкаларына турецкий стол, барлығы марка, Dior, LV, Chanel, сосветочками там есть. Они по 80. По 80, да? Да, вандамка по 80. Хорошо. Так, қайсылар азыр өтіп өтеді? Ең жақшы. Барды вот это қазір, асыл көрсеткенде. Ошолар қандай өтеді? Чекедегі. Мыналар, а? Не, они не те, они были. Тогда мыналарды айтамыз. Барды шу. Хорошо. Хорошо.
Çok birlik temizledi. Извините, пожалуйста. Новинка? Нет, не новинка. Buna var ya? Bularının çocuklar da kaça? Çok turistik yaptı. Kaça? 200.